An alle 50 US-Staaten waren gëster massiv Protester géint Trump-Politik, mat iwwer 8 Millioune Manifestanten. Net nëmmen wennst dem umstrittene Krieg am Iran, méi führen allem och wennst dem drastische Verlust u Käfkräft a Liwensqualitéit an den USA selber. Mei dozo an ennner Norrichten huet de Petzbert. D'Opposition géint den Trump an den USA gewënnt, war noch net unbedingt du stärkt, dann op manst u Visibilitéit. Manifestante forderen immer méi open e Regimewiesel doheem. Net nëmmen wennst dem illegalen Iran-Krich, méi och wennst de Verbreche vun den Eismilizen an der flagranter Korruption. Ech menggen et ass wichteg sech ze viren géint den autoritäre Regime, de Faschismus an Gien Geld. Alles wat den Trump mëcht. Hier bereichert sech an Hëlt vun den Durchschnittsamerikaner. E kirzte Gesundheitssystem fir de Milliardären hier Steuererlichterungen. Zu Minneapolis-St. Paul am Minnesota wurden 200.000 Demonstranten enkadréiert vu Personalitéite wie Bruce Springsteen, Jane Fonda an Joan Baez. Och fir dem René Good an dem Alex Pretty ze gedenken, die vun den Eismilizen an der Staat a Konfrontationen ëmbruecht goufen. 36-jährige Chauffeur ass gestrowend mat segem Auto zu Derby a Großbritannien an eng Grupp Leiit am Zentrum vun der Staat gefuer 7 Personen goufen dabei verwondt. De presumierten Attentäter gouf vun der Police festgeholt am Verdacht op geplante Mord. Firament si keng Motiver öffentlich bekannt, d'Enquêteuren géifen Terrorismus awer ausschließen. Haut gouf zu Paris den Emmanuel Grégoire als neue Bürgermeister veredigt. Der Sozialist kon sich géint die konservativ Rachida Dati durchsetzen an die französische Hauptstadt nur de lange Jahre vu senger Viergängerin Hidalgo behalen. Être maire de Paris, c'est à la fois créer les conditions pour que notre capitale soit une terre d'innovation et défendre les commerces de proximité. C'est à la fois lutter contre la spéculation immobilière, mais aussi trouver un logement à celles et ceux qui en ont besoin. Iwerdems zu Islamabad der Pakistan, d'Außenminister vun den Regionalmuchten Türkei, Ägypten a Saudi-Arabien vun hirem Homolog invitéiert woren fir iwwer eng Deeskalation am Golf ze beroden, warnt e Sprecher vun den iranschen Revolutionsgarden d'USA fir un engem méiglichen Ersatz vun US-Bodemtruppen an Iran. Do géfe se an d'Messer läfen. Bodemtruppen géfen de Krich och verlängeren an Zeit an dësem Fall spielt méi am Interesse vun Teheran wie vu Washington.